Ori Bishop ahabwa uburebezi bwa North Ankole Diocese Right Reverend Alfred Muhozi aha kiro ky'amazuko ga Yesu Kristo narishe Pasika ashaba abarukristayo okumanya amakuru g'omusharaba kandi yashoborera ngu aba bashemereire kureka kuteekateka ngu n'okukiriza omusharaba bakagutambuza okwihaho bashemereire kuza omu mwoyo kandi bakiikiriza ngu Yesu azokira aha bwabo. Kandi ebi habigambiro bw'abirayi bembiire okushaba aha kanisa nkuru y'obureberezi bwa North Ankole Emmanuel Cathedral omu Rushere Kiruhura. Omusharaba gwawe oyeyanyise eky'orukunda oyekorera omusharaba gwawe oyekorera ekibi kyawe oyekorera obweremwa bwawe oyeyemere nk'okundi rero obone kukuratira Yesu torikubaasa kukuratira Yesu ohagatire ebyawe. Bishop Alfred Muhozi ayongere yashoborera ngu omusharaba Yesu akaba namanyisa ngu abo boona biine ebibi ebirimu nk'obushambani, obushuma, ekiniga, itima hamwe n'ebindi biine kubireka habw'okuba Yesu akatufeera habw'ebyo. Ekiniga, ihari, itima, okwangirana n'ebirikusha mubiite mbwenu nyenda kubagambira ngu tikiine makuru okurya enkoko okarya evuna okabigashura okanywa amarwa obiine haza ngu ozokere na Kristo tikyagira makuru ekyo mbwenu ozokere na Kristo ayeshanirize nawe ata amaisho aha by'omwiguru. Omu kuburira kandi arukayo ekigambo cy'izooba rya Pasika Bishop Alfred Muhozi ayongere yashoborera ngu kurya ebirungi aha izooba rya Easter tikiri mu karungi koona shana buri muntu yayekyaka kandi akamanya oburema obwayine akaheza keetiisa. Mbwenu nyenda kubagambira ngu tikiine makuru okurya enkoko okarya evuna okabigashura okanywa amarwa obiine haza ngu ozokere na Kristo tikyagira makuru ekyo mbwenu ozokere na Kristo ayeshanirize nawe ata amaisho aha by'omwiguru asherera obukama n'okuhikyerera Yesu we namanya ebi turikwetera. Gasha kwa Kanale Mensa bwa Tayari West omuri Kiruhura.